Apa mas? Keceraki bau Njak mas, moku kok mas? ngeronyoan, tenglan dia. Pade mas, pade moku. Jadi kopi. Tengah nyoro bayi kopi. Tak tahu goreng moguk. Lepas kasar aja jalan tiri, jarang dikit soko. Lepas gebe kopi. Mak kira nyorong kok pada moku. Nyoro saka boleh kok dia, mendak nyoro tanggin. Ikan kok moguk mas, bentar tahu kok moguk ki ya benar Roma. Sebereng saya kelaku mas, benikun perabaan. Pengerti ki ya mas. Tak tahu kok ki sibuk ya. Laki ngabaan retak nyokopen mas. Terus seneng lolo. Alakos yang malam ndak oleh nak. Mak moguk. Kita sah tagar ada yang jual tak kerja. Ikan jet fakta na masih ngaji mas. Doko bentar apa? Iya. Kau tahu perasaan laki. Tak tahu orang moguk bener soro. Kok pada moguk ini pun peraben melolo. Tahu mas kok mas ala kebaan. Kata onda iya kok tak endon di laki ngabaan. Pala rapat naik ngaben sih. Walang deh. Dek. Dah setal dek. Kok arek kena bejer nak kanak dia laku. Coba monin kelep. Walang. Aji, kau pengen benci kak? Cik tak bodoh dah kelep dek. Cih. Ulur main HP bro. Kak, kok Apa? beli sepatu re kok? Lah tulis dan bukan lah ya kok sibuk ni. Ongguan? Iya lah tulis. Oh iyalah. Hari Parman. Dapat bejer. Pasal kopi kok ada. Rokok dah sambil tedek kopi dah. Iya. Pas makan kau mau disuruh laki. Untuk Joko perjalanan mesin. Pato Marle, Irfan Marle, Andrea, situ, apa? Gemat di mata dek. Apa? Mak tu kira kebaki sama dek. Ben kan kadang banyak bereng kak. Wala jerena ria. Tin ala kada jere ba. Iya, nilai nakir dek. Cik kena iya. Iya. Mana lah yang nakir cek gong nanggung cek nggak setengah. Kabiak kyo. Iyalah. Ya nu makin ki. Sini. Mak panas yuk. Gigi burungan. Tuh ndak sambil pan ke susu kel. Njak ada mereka pir lah din Parman, din Pato mare, Irfan, Andri mare jan kok lupa kok apa mulai gede din Andri. Cecer di Andri. Iya. Coba ajar cecer dengan laku bola nisar. Iya lah. Nih seraka Parman juga. Berapa dek? Ya iya. Alaku lecek jakang nah. Panas tak tahu ke panas, hujan tak tahu ke hujan. Demi makan keluarga Nabi anak ya. Tapi muncan kok cek dengan ngebejakin ngodin Parman memang nyaman ber. Benih nyaman ngodin Parman loh kak. Ken tak padeng boy kok orang jauh sesak. Arwah benar dan doy mong tarmong bi si bini. Ada syukur sekali. Lah jid aja kemperan kang kok bi ben. Apa boleh ben reng bindi. Mangkan cek panggempangnya berocak sekira nama sakit ke atin ring laki. Apa boleh mau sampai menangis tak keluar air mata tadi. Aduh, nyelet mun dek jadi. Susah ben seneng ria. Kau tu apa
Cek berak kalak puton dulu. Iya kak, yang mau ngabinin Parman lu cara gelu. Masa Parman benaran lo kak, praku bayi pesotan di sini. Pangalak rantan merolo. Aku memberi peselan cuman biku loro tanang. Bu anda tak sibuk mikirin Odin oreng. Latin. Membar lo ngakan kenyang. Mulai tak kurus bu. Dia bang mikir Odin oreng ji. Ya. Iya, sepatu bari kak. Cek kieng. Iya lesan bu lah, lesan mesan. Les, bo, mak bo, anjiran anak tujuh. Cetan di sandal boleh bon. Maksudnya nggak operawan ji. Cetan sandal bedeng icok kok. Rumah tak apa caan sekali bon. Nganu apa? Ada. Nyelek kok, toko lagi ndak ya. Kau ton soko. Mak beda koton yang tes betes. 2024 mak ben. Benteng demah. Tangkon Parman. Nganu apa? Jaga aku. Tak jeri menengak kabar mandi cek ni seru kok. Bar apa? Tak tahu bon. Bar apa jano Parman? Parman sudah andi bini tak tepak aja. Tepak agak macan. Aku. Mak gawat Parman je. Tak tahu kemacan saya kabin. Olah lah tak kendain reng bini Parman je. Beni macan ji ya jir. Saya maksud engkau Ria tepak kabini segerming. Saya tak ada dengan songkok romon galaki. Beni macan se abawung ruben ji mak ni benian. Dan komik macan rem. Mangkan namun bentar apa jelas. Mak itemu olonjur. Macan. Sambin benar apa amak ngurusin Odin oreng. Makai ngak macan bentak kita beriin ngampung. Engkau beni ke peta orang jir. Engkau orang ngebela ke ban. Apa? Siapa orang kok tak tanya. Bana bola kok. Kan padan boy di ban ngepeta orang. Tu tak ora ke jir. Repot aku tak habis banjir. Ya sesah pas mas. Kok lesah senyesah, tanang tak kok kasar kok. Malah dia mengerti deh. Ya kopi kayak kopi tak mari tur. Kemudian serosa saja lah. Kore mokuk deh. Terus istirahat. Doka kun pra sorode jelas romoku. Mangkana tetireng lake ro ya. Pecaka ngalako. Mak tetireng sogi pagi kan nyaman. Ngobu panglako. Kok tak ruwet. Astagfirullah, istighfar. Engkau biba andela pari cukup deh jira. Pari cokor ramara. Cawaan nasi sebutir kakak benare. Lah cukup kenyang kok di benungtong. Dola tak usah banyak ceramah, lebih resesa. Kok teh dung moguk kok. Bes bita-bita ngabes banjir senep kok. Kanta tak cuma jarang eate nyak rasa nadu alokae alake tika mangken pun alake. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kak? Ada malah lagi nah yu. Ada kak, ala aku kita boleh. Walako. Iya, apa kak? Mau cek kok beda kepentingan ke lagi nih. Anu kok neraki bejeren. Tak masuk ada kak? Ya tina lah. Cek yang tak ada lagi nih. Are bejeren lagi nah. Saya lakukan kok ya. Iya kak. Cek yang tak ada lagi nih tina batang rok ban ya. Oh iya lah kak. Iya lah tina lah. Kok tak? Kau juga ada pi kopi ya? Tina lah kesoon. Koki apa neraki bejeren ke selain. Oh iya lah kak. Iya lah kesoon ya. Iya pada kak, soal kak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Woi, waalaikumsalam. Oh, boleh. Enak. Iya. Enak bu. Sini lah, nang dina sampai gini. Nah, jadi jarang-jarang sih dena bu. Sini lah Kang. Nang luar. Nang luar ini. Mingin ngangin dina. Bu mentah kerja bu dena. Saya kau orang dulu. Sini lah. Duh, cek ni tak kun berak seti kok. Mak ketepaan tak anu cek kok ribuan tak ketemu bibu. Ya pas dikepok situ kok bibu. Iya, jangan ada ini bini bunjo dena. Iya. Hari dah iya. Ya leng hari berin tu. Kok neraki bejeran tu. Siapa aja ada bu. Ya benih masih bejer dah iya. Kok kan apa ya? Kok on pas bajar beende iya tu. Tak nyaman ke dina. Jadi kok minta tolong ke ben nyuruh alaku. Yang kok abri opa ke beende. Yang kau ketabung udah lah. Kan membon kita lancung kelakuan gitu. Benih kok menekuk peser apa bola nak. Duh, dah tahu tibi. Peser keset. Bener dek. Kok terus tahu ni kapan weh? Iya, terus mulai sepatu ngang. Tapi, dek. Kui paku tu, yang kui paku. Iya, benih sia. Beli dia nggak tahu, beli sandal. Sandal beli satu. Cek dengan lah cek dah iya. Dia mah. Nggak bisa kain orang dia beli bola tampil nak. Dah. Makin lah Kui ngakui. foto depan ada benji. Aduh, lah gampang. Kau ketabung betul lah. Lah. Kalau nombor kelakuan lancung gitu. Dua tina gampang lah. Pak lah ben lah buto ya karya rasan kan kok dah iya. Re kok sete anu kok. Abri na upa ka ba? Karena ben lah nolongin kok alat ko. Iya. Di barin kan tak ketemu ya petorok bi kok kebini. Kesopan gue ya. Iya lah. Udah jaga dena. Aduh, iya lah daripada lancar ya. Engkau Si anu lah mare lah. Si di timur. Patul si timur. mau betotok ro lah. Betul gue bola. Oh iya lah. Iya lah sini lah kok nyon pamit ya polan ki neraki ya banyak polan dia. Banyak sih kita baca. Oh, bentar kan pan gitu. Dari depan ke Bato, yang nyeper ke anu Andri boleh mas. Mak sekalian mari mas. Beda menjangan jangan dari beda. Oh iya lah. Iya lah kesoon ya. Iya. Kesoan ya udah. Iya kan. Iya lah. Assalamualaikum kang. Waalaikumsalam. Terus sampai sandal tak paku dia kok muncul dia sandal. Kenapa sih? Yang itu buban obus burung kok sampai lebedek. Si pas rampasan deh. Tahu tetap kamera di kanan sebenarnya kan. Duh, kak, cukun pra pese secuil ria sakar soal les. Mangkan nah, titireng lake ro ya. Pakai ntar nyari pese, mak bunga ke bini. Itina sebenarnya udah. Promo bonus sandal ya. Ya, sepolah ibu bayi, cek nyak banyak. Kening mulai kabe ke Thailand sandal benji, kan cukup di sepolah ibu. Di Joko apa bisa sepuluh ribu. Dia kembali lah mas, untuk anda le beri nyinganyir ya. Abang, kita harus tak akan kesandal lagi. Kemudian lagi ya lah kita. Lakar pendur berdeka ocaan, beda bunga berdeka sosaan, pabali dekat tidak pangiran, mungkin tika benih tangkap bungaan berdesian. Mana keributan rambut dah tak nyaman jangan ngelak nyorot. Tem kadek bae coba. Hah? Tem kadek bae. Nyaman ndak. Aduh, terang pas satu landuk mun ngelak ya dak. Ya remekar peban. Ini baca pulau no di saben. Hari kalau lolosan ria. Tinggal anu grundung. Tengah bang, tinggal anu mak lancaran opo. Ada lir landun, udah lekas. Iya lah.
Koi. Man. Hah? Toju dah. Tujuh dia orang baru kali tujuh bilang. Ngukuk sabak kada kemarin apa Kemarin tak boring kemarin. Ina tak ngurus sakit tengah. Tuh, ini tengok. Ya ada lebar ya. Ya tuju di nak be. Ada kopi nih ya. Hah? Ada wobin. Ada ban tujuh orang sebab tujuh minum kopi. Ngukuk. Iwan. Engkau dingin ding. Can muhlis. Bener kebai babu wis bini. Ya, jangan sap kejir. Mau tahu bantan orang. Ijalah biasa dalam keluarga itu kan itu budaya saling melengkapi. Jaan man. Mungkiran bener tak erkein bi reng bini. Anguran ngobain nyereng bini lain. Malai bener tak rawat ketibi. Jangan jajar. Mentang bini re selalu perhatian kan kok. Kau mentang dia tengah anda ya? Tangan aku nggak ada jadi. Ilap tang belum. Setelah ilap kok kaki bitung. Becet deh. Naman. Pokoknya perhatian tentang bini. Bener dek rem man. Mata tegas sekali di tireng laki. Petegas ruah. Malai tak kebai posapo bi reng bini. Tahu rajir. Bicara tentang nasib nggak hari. Ambuin prinsip ngaji man. Tiap padang di reng bini ngaru. Balarapan nah. Katin tak retin. Oke. Berak kena cukup cereng bini ben. Dah tingko. Mencet taki ngoro lah kelokian. Terakhir ni keton dunia oke. Tak gampang jir. Melocot tali si jela bukan. Repot bukan. Ada yang saper jir. Mula ngoben na tongar. Apu klupuk si ngoben. Iya mun polan. Tapi bean mun maksa aki. Nungar sape. Si apu klupuk ji. Ben kare si eso duka. Mun parlo bean ji kare si ketek aja. Ndak ngale bro kon. Tuli be sadar ji ben man. Mun parlo bean ji pemuang celatong ji ben. Udah tahu rajir. Sebenting wala usaha. Saya ko la pasrah kasi kubas ako. Kelompang man. Buah nama Rocky. Udah pak lopak itin bedek. Tak gempang je man orang laki bini. Kadung tak tepak matal kagededek. Bocel anjir. Kok ngocol lagi kok. Kedong-dong jir. Buah nama lesar. Cakep. Ngibongke ngang kui kelo. Repot jir. Mun la orang kadung nisar. Makia rasa sakit. Tak kira kebele. Aduh lah nama bayi ban mandu. Ya, terus aja muah matu. Cakep. Lagi le tujuk maya landuk kah? Oh, mau dengan campur aki berapa? Halo. Oh iya, tolong saya melepas rindu ya. Iya mas, tolos mas. Apa tak datang lagi setia mas? Oke yang mana ya? Mangkat kau ya. Tapi sepeda cek sabar ya dan boleh ya mas. Takut tang lagi curiga polan. Oke, semua bisa diatur. Iya lah tuli dek nah mas. Kok cek kerong agak ben mas. Oke yang mana ya? Mangkat kau ya. Iya. Iya. Ada ongku lagi. Ada yang malam merah cerita kan kok cek reng alam bora. Tin tok kok takut. Kita orang ngebayang ngaki dunia kita milik berdua kan iya. Iya kun boleh. Cano ben yang. Kedi tau ngodi berakhir di sini coba lagi bun. Cek ku nangkung yang mana ku mardero pas teku sekali. Malah tak kare panas. Wah cerdas punya. Oh tak ketemu bingkok dalam bok yang kok. Jangan bentar kira oleh laki sing ada kira kucir oh ya. Ya tin lah yang. Kok nambah ya tak anda keroyang. Cek saking ngaruh abri
telur banyak ke Tangerang tua ya ada kok Mas. Terpaksa. Ndek aja. Iya. Oh ya, apa? Pinara. Mungkin dunia latang kau lebih lu. Lek nak be. Ada apa mata api saboy kan? Di perman yang. Coba Udin habis nedek remero. Tak segera sekali rojo. Duh tahu orang Mas cek mekeren ngaji ya cek mekeren parman ruwala. Sepenting kok bibaan along polong enggak ria. Mari yang. Jajakan kucing tidung kok. Selalu ben pas tanda tanggung jawab. Ben Mas, mak nemu bayi tentai ngaji ya. Mak cek paham mau ngaji ya Ben Mas. Jangan satu sepeda. Angin lah banget tutup. Dek, dek. Yang ada suara lain men ya. Loh iya, dermar ya Mas. Dermar. Mas. Oh, ya bodoh mereka. Matanya udah nih kolong deh. Apa be, iben Mas lagi gelek rakorakan. Cek kok penampe. Cek labeng tai kanceng kare lebu. Iya dek. Nun siapa sepeda luar? Oh, di oreng metoro. Oreng molong bukat wae budian. Oh. Betul. Motor ngono buka. Iya budian. Dia kontak apa kuno bolan seterawan. Bawaan kayak itu mandai. Ada yang sepeda. Iya dek. Mak furu ben ano penape jadi. Ditang po te nare ko Mas. Cek biasa dong kok menulis penape saya sangkok. Tuh. Urus saya terus. Kita ada sing hubungan. Kataman molo ngakapo. Bintanga keker kasabe. Nyaman tuh. Tak nyaman di bini lempo cecek pukangan tak ning anyabe duh nggak tebak kering lempo ya aku lah nyanyi dek burung tuh cokok lah dek pun nambah sekon nek makan rusak ning joko cehap saya bentak ning rosor din na berat ada mau tak malah siapa ngalak tuh ngarai jelas hari penting tak open tak nomor rebe bedengi cok deh lah positif bedengi cok cek saking ngak ria ben lebih lede tren keluarga kopi ben harmonis. Tak kira harmonis cik Mas minta ada pesen nah. Yo, kesana yo. Iya dek, depan ada dek. Apa depan Kang? Ngopong motor sepeda kok Kang? Kurang buka di budian. Iya dek, dan nak lu. Ya, Kang. Harus yang motor sepeda. Iya ruas sama torok sepeda orang ah. Ya ada sabar akhir lang tire, mereka tape kok mogok kok lah. Siapa? Cek yang mogok. Lepas kas saja le. Cek banyak caca. Coba lemari di laur wah. Iya lah saya jenjang ada sabar di mah. Kau cek sabar kadang.
Duh, bocor tak itu mau. Duh. Iya yang, dia remeh ngak hubung nang kopi bener. Kau tak kau ketemu yang bilang kan yang. Dulu tina lah yang, sampai kau cetla busan dia laki ngaruh ya. Mun berdiri dia remeh. Iya mun kau bakun lanjut yang. Iya mun ben biko pada kat sepakat yang. Mah iya pas mencetat ya. Iya yang, kesoan kok ya kebeen ya. Kok seneng apa bareng bibeen yang? Mah iya yang. Meraih surga dunia. Mana kok baju yang? Maju ayu dong mak apa? Deteri ngari lah kon benang ibu dide. Kuala kok iya ben. Arah apa aben pas? Kok busen kebeen? Mulai lambat tak nyokopen kering bini. Benih kau tak nyokopen ke bende. Ting bo entah de sokor ke laki. Kurang sabar de remok gede. Ben lai podi nyaman biko. Mai ngari boleh sini ben kau. Rasanya penyak mas. Pesa kok setia. Ontur ben dari Romadina. Kalau busen ngabis muan ben busen. Kecamun setia bende. Benden koreng laki si tak nyokopen ke ben. Tapi ben kutu tahu. Bulan tak kira terak. Mun tak king are ngumber di temor. Kengain ben kenyang engkau semakan di benar ini lek. Kang, kau tahu dus betul yang laki kang. Dia ben diusir bibi. Nang colok ben. Mak kor benta ben. Ben si merusak tang rumah tangga dina. Pola terunga kan arek dia ben. Ben mate nari apa taen kok kada kok dibalik ini semua. Setia ria ya, ontur ben dari dina aku kebi kelambin ben. Oh iya, kayak enggak ya. Jangan ngemis stres ben. Mun kita cik kesentongan. Apa boleh ben? Wang ring laki, seku misal ke ben. Siang kuku sayang ke ben. Ben rela hati nengko demi orang ria. Engkau deremo ben. Apa beda nilai? Kesoon deh. Ben lah sukses mungkin tangis dalam mati. बुला देना मुझे बेवफा तुझे जीना है मेरे बिना सफर ये है तेरा ये रास्ता तेरा तुझे जीना है मेरे बिना ओ तेरे सारे शोर